IFM News. IFM News. Live report. Maragsakan ni Ronald Hanapin Mirada Jr. Student Orator iti San Nicolas National High School anang ipadamag ang nakagunod isuna ti pamadayaw itinaangay nga Encarnacion Manuel Bonuan Amayon Oratorical Contest na amuan nga isuna tinangabak a kampyon iti secondary category kunana asa nakabaro da ito kenkwanan kanadan isuna ti kumpiyansa kalpasan ti panangisuro kenkwana ni Mr. Mark Angelo Damo. It's the Rizal EMBA, first EMBA po, oratorical competition po. So ano dati naawat ng award? It's first place po, and I garnered trophy and a certificate po, and a 5,000 cash prize po. So kasan iti nagbalin nga preparation mo? Let's say it's quite a short time. Kasi I started in December 20s, 23 ata yun. Tapos, and the competition is 30, so it was like quite short. Yet I still managed to prepare very well, and I executed it well because of my coach, Sir Angelo Rivera Damo. Segun kenkwana ti magustuhan na at topiko ket iti advokasya ni Dr. Jose Rizal pakasaknan kadagiti agtutubo nga iso itin sampol na iti news team. Rizal's spirit lives on in us, not in words alone, but in the courage of our actions, the strength of our convictions, and the integrity of our hearts. Innayon na akayat na mapan makilaban iti biyang ti international. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, Aremen.